Kwesiga abacu muri yo kubanza igombora ya Kicwamba mu district ya Rubirizi borekere na kunyingi bwa nyuma ya myanya bo Amosi hamwe n'abanyanya okuguze kibanja cye ecyamuhirwe kikabaho rero akakuninchiriza ibibanja by'abishiki akatandika kubikozesa abishiki bo mugenzi Kwesiga habo munyanya bari kutuntuza batugize irengo bwa nyuma ya Amosi n'amanya wasigirweho nko musika wenka kumara kubabuza businge bakasharamu nabo kuguza mugabo gwabo ogwabahirwe bakasigaza ikibanja ecyasigire kiririmbo ryo kuzikama ba family ekibagize irengo Amosi nacyo hariyo nakibabingamu Amosi akaguze bibanza byo na yabya yabhezaho hatkarebere yaburaho kuzana naho kugwera yatandika kurumbe bibanze bite byabishiki atakwinga muwe nafa kwiza kusoroma mwani akateme kitoke dere bibanza byona umwata kaza higuru ngo hati obubaterezo ubusoborozi bwo korese kibanza kitu nawazo we yo mfamire yeye nitwe tugume mfamire yitu na ba sisters tona tukwatanise hamwe kurebera irimbo rya bamuzeyi na bamukadi nyoni pingato nuwa kugumana konka kinkuza kwiza isango mata gushyira okunasigana guhinga ngukura hamera mu gundi nakurwo musizoni ariyo mwani ariyo natema bogo yanaguza ariyo nateme bitoshe nago noho yingiremo ni ebi bihimba noha no ogumwanya noho gubonize ni okweti ndenda kuzari mugumize mu muhabonetse tinabatanga kukozese litaka konka nabatanga kurigira ki kuriguza ya mukama Christopher horiyo mutakana watushoborire okwa Amosi ariyo natuntuza bishya bari kuzarwa nabo ati kibanza necha tata nabwo ibintu birwe mu irimbo bose nisinde ko ninyaje nimbitema ari cyangwa ya yenda kozese kifo wanu babitema korano babitema ukuryoka ari konka wana togera icyo waguzamo ukatwereza senti nitwe amakasa abundi atuzabindu mbena hati uko kusara mu kugera bishyiba makanya ukabaguza ati mukuguza bakapana abukora ngo no kuguza ku munyanya kaba ariko tubakwatanisa na mwe kandi abigurize byo yabayeho nakurya kuri yansero wanje muzakana ishyabana kuri umukaze bakiriya bana abigurize yagira ki yabimara we kandi kwakuguza nabarodi yo kugera ki umuringo ngo gumwa kikanshemeza Bruno or RDC wa Rubirizi arigere yahereza bishyo bushoborozo ko zitaka ngo kuba rukwenda konka tubar kwikiriza bwa kuruguza kituro cyanyoko reka gugume ruririmbo ne jonje umugireke tora amanyanyica karaho baragiye buta aho barashesheje kandi nabaho bushoborozi ari mwe mwaguma murakoze sa munyuma yako nasigikirira nkaki ibi byo kugira ngo jyo mwana w'umwojo jyo mwana waci aha bintu by'abazire banyu tyariho mwana tyariho akana tyarihe cyane tyariho sexy ngogu no mwojo ogu no mwiki bona yaba bajya bana sho mwamura mwetoha mwena mujya bana bakwesiga nyoti ndareba muhara tikugira ngo ndareba ngo abana bahara ngogu no mwojo nyonda ronda abana bakwesiga bujyo mwakatunga ekeye kikanshemeza Bruno hagarikire yajumira ba chairman LC1 abo kuryangatana amaka obo barukozesa ku stamp yabo barayika mu baranko kuturi hano baza kunanka bashacuranga naho chairman bamuhe chetani 10 atereho stamp nagambire DPC ba chairman beyeza twaza kutandika kubakoma kandi tubatwarege mu koti tubacajinga abuko mwashenya makaga abandi mwagamara and webeyeza Patrick ori mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa kimuri yo kubanza acoborere ngwe minyeto ya hati ababire kizubu ahabwo kuba aresere omuze gwo kwiba hamwe no kwate bisi ni manyangu eminyeto ni zombi zezumbiro mu kwiba azobuze kwiba ito kizubu kitwini atori yakakwiza yakureta umusango ogwagenda kumugambira ninga kumutware barotu wagera ki kibe kizubu n'abasiga nebe yamsa munonga okwate bisi emihoro baharabo mugenzi hamwe n'abataka basimire RDC abo kutereza inshonga za family yo mugenzi Kwesiga kandi akahereza abishiki obushoborozi bwo kukozesa itaka ryabo nasima RDC yo gunamusima ntine bwarcuro kurugera tata nafe nkumibirane nature ntubona syaneje sha kurango yashiko mu mwanya gwitu kandi yaterezaje eka yo mugenzi Kwesiga abishaba bembansasa na munyanya wabo Amosi arukurye bintu byabo ebyakabiguza byawo amakuru yagagasha ko Olivia na Sasra abo Sky TV ya Genshonga omuri Rubirizi.